Bok, evo danas sam odlučila napraviti jedan video o tome kako nanosim puder na lice. Danas ću govoriti samo isključivo puderima, zato što bih htjela to neko napraviti prije nego počnem raditi tutoriale na ovom YouTube kanalu. Prije svega htjela bih reći da na dnevnoj bazi nekoj za šminkanje ja iskreno ne koristim neke primere. Mislim da je bitno nanijeti neku dobru kremu na lice, pogotovo ako recimo imate suhu kožu pa nanijeti neku hranjivu kremu na lice, dok ako imate masniju kožu, to je više mišovitu kožu kao što ja sad trenutno imam, onda nanijeti neku kremu koja će više matirati sjaj na vašem licu, a ujedno će nahraniti kožu. Ja trenutno koristim Nuxovu Nirvanest Light emulziju za mješovitu kožu, koja odlično se ponaša u kombinaciji sa mojim puderima i s njom sam jako zadovoljna, tako da eto, neka preporuka ukoliko tražite nešto što bi bilo dobro za matiranje kože. Sada bih odmah krenuti, znači da vam predstavim neke pudere i BB kreme koje trenutno koristim. Od pudera to je trenutno Taint Resist i Youth Liberator od Yves Saint Laurenta. Ta dva pudera su nešto drugačija, znači Taint Resist je puder koji se odlično drži na koži, a nije pretežak na koži, znači on je vrlo lagan i prozračan, što me zapravo iznenadilo kod njega, ali on odlično se drži na koži, znači on dobro matira kožu, iako mu to nije prvotna namjera. Dok Youth Liberator je više nekako hranjivi puder, mislim da bi odgovarao nekim zahtjevnim tipovima kože, no zapravo trebali biste isprobati zapravo pa da vidite da li vam on odgovara, ali meni je recimo on odličan, ja njega moram matirati, ali mi se sviđa znači osjećaj na koži s njime. Zatim jedan od jeftinih pudera koji koristim već dugo je Catrice Ultimate Moisture, međutim on je trenutno izvan prodaje, tako da ga više ne možete nabaviti. Meni je zapravo jako žao što ga više ne mogu nabaviti jer mi je bio jako dobar. Zatim imam puder koji se zove Shiseido Perfect Refining Foundation. Radi se o puderu koji je nešto teži na licu, ja njega zapravo vrlo rijetko koristim. Primijetila sam da ga rijetko koristim u zadnje vrijeme. Te imam dva pudera koje zapravo vrlo često također u zadnje vrijeme koristim. To sigurno znate iz mojih zadnjih postova sa lukovima. To je Vichy Norme Taint i La Roche-Posay Tolerant Taint. Tu još imam dva pudera, zapravo jedna je BB krema od La Roche-Posay i novi puder od Givenchy, to je Teint Couture. S njim sam jako zadovoljna, njega sam zapravo jako dugo htjela isprobati i kad sam ga konačno isprobala zapravo to je bilo ono, bila sam jako zadovoljna s njim. On mi zapravo jako podsjeća na ovaj tu puder. Imaju neke sličnosti, imaju neke razlike, ali on se isto tako jako dobro drži na koži i dobro matira kožu, makar uvijek ako imate masnu kožu znate da morate se to zamatirati, ali ovo se zapravo samo po sebi dosta dobro drži na koži. Što se tiče pudera u kamenu, ja koristim MAC MSF u nijansi Medium. I sad sam baš nedavno, kada sam dobila ovaj Givenchy Teint Couture tekući, dobila sam i njihov puder u kamenu u nijansi Elegant Honey, koji mi se jako sviđa. Za njih ću obadva raditi recenziju, tako da vam neću sad ništa posebno govoriti o njima. I za pudere koje sam već spomenula također imam već recenzije na blogu, pa ću vam staviti samo linkove u infobox. Osim ova dva kompaktna pudera, koristim i dva transparentna pudera. Jedan je MAC Prep and Prime, a drugi je Essence All About Matte. Oba dva jednako dobro matiraju. Stigli smo do kistova. Uglavnom u zadnje vrijeme ja isključivo koristim Real Techniques kistove. Za tekući puder koristim uglavnom 3 kista. Znači to su ova 3 kista. Jedan je Buffing Brush, drugi je Contour Brush i treći je Duo Fiber Contour Brush koji je limitirana kolekcija, tako da ne znam je li još uvijek dostupna, trebala bi ja mislim biti još uvijek.
Svi me pitaju kako zapravo mogu koristiti ovaj contour brush, pošto je dosta malen za tekući puder, tako da ću njega baš danas i iskoristiti kada budem vam pokazivala kako stavljam puder. Meni je on odličan zato što je malen, okruglast i zapravo može po cijelom licu lijepo rasporediti puder. Ovaj također buffing brush koristim za tekući puder, međutim ovaj mi nekako draži. Eto, ne znam, to je jednostavno stvar preferencije, ali njega najčešće koristim. Za puder, za transparentni puder i puder u kamenu koristim druga dva kista. Jedan je Real Techniques Dew Fiber Face Brush i Essence Kabuki kist. Danas sam odlučila pokazati kako koristim ovaj kontur kist i Vichy Normandy Taint. Puder uvijek, pošto je dosta tekući, uvijek ga stavljam na ruku. Malo po malo stavljati, znači, na određene dijelove lica. Uglavnom krećem od sredine lica prema vani. Znači, sasvim svejedno, znači možemo krenuti ovako. On se dosta brzo upija u lice, ali se dosta lijepo blenda svejedno, no morate ići dio po dio. Zatim s ove strane su tako. I za kraj ću još sve matirati sa Essence transparentnim puderom i ovim Real Techniques kistom. Nadam se da vam se ovaj video svidio i da sam mu nekako približila na koji način ja nanosim pudere. Osim kistovima pudere nanosim nekad i prstima, što je sasvim u redu i bitno je samo da su vam ruke čiste i to je to. Hvala vam puno na gledanju, nadam se da se vidimo uskoro.